Radna subota 9. marta u gimnaziji Nikola Tesla bila je obeležena izuzetnim prezentacijama koje su pripremili učenici 11. razreda u sklopu projektnog dana u organizaciji Aktiva za engleski jezik. Hello, today I will be talking about identity theft. Zadatak je bio izuzetno zahtevan. Prezentacije na engleskom jeziku, a teme raznovrsne. Od arhitekture preko bezbednosti na internetu do istorije danske kraljevske porodice. Učenici su se pokazali kao pravi profesionalci, demonstrirajući svoje znanje jezika i teme koje su odabrali. Ukupno je bilo 10 prezentacija, pri čemu su neki učenici radili u grupama, dok su drugi radili pojedinačno. Nakon prezentacija, učenici su imali kviz zasnovan na informacijama koje su prezentovane. Pitanja su obuhvatala ključne koncepte i zaključke iz svake prezentacije, pružajući priliku učenicima da pokažu svoje razumevanje i analitičke sposobnosti. Učenici su bili podeljeni u grupe, a grupa sa najviše tačnih odgovora je bila nagrađena. Ova aktivnost je podstakla timski rad i saradnju među učenicima. Na kraju, i učenici i profesori su imali priliku da glasaju za najbolje prezentacije. 4. mesto osvojila je Jovana Miodragović sa prezentacijom The Love Story of Taj Mahal. 3. mesto osvojila je Katarina Verikios sa prezentacijom The Seven Husbands of Evelyn Hugo. 2. mesto osvojio je Lazar Levank sa prezentacijom The Forbidden Castle. A 1. mesto delili su Irina Marović sa prezentacijom The Solar System i Mija Malović i Marko Tišma sa prezentacijom Pro-Life, Pro-Choice. Bio je ovaj jedan aktivan i inspirativni projektni radni dan. Prilog napisala i čitala je Anđela Stojev i Katarina Verikios.